ahwefo me mama kwaba the by emergency Ghana TV so enenso da fufu atwede amponyankopon de acheyen mididi se bibia bibia ekoso ye de amal ebusia ene story amensaka wo fidem ha seja connection yi ebia bepie mu wo fidem ha se ye papa bi ene ne ma abepie mu wo Losin TV eja omuni MFK twetwe nkomo protocol yi edi nkofu ebe wie baabi ebe ma nkofu bespeni omusika nkasa ebusia so yo obi agi usika because of protocol and as a connection yi muntie story we ntie sema ne enko team nsem emana so shene so subscribe na wa like na wa drop comment no e comment section ase come ho nkuhwe video from Oyerepa kwesi Matia oyene baya na wa pagem kakra ma me woni no aha isi ye ne mic ne hwe na no yie ma me na kasa yie ma me ne yente won kaja no pede ne de onam yo mame we pacho papa bi ye frɛ no one ne yere omo ye nkansan sofu mame na me baba o asifosu o kan kansan sofu mame amenti ase ni di pa de pacho menim tin kansan ne ye hwan ya mame o asori ne ye asori ni din den kansan oh okay na me baba eba o wale wa asifosu na ni oyare na ni kun ede ne call mame ne ho o wa kinkansu ade ne call mame ne ho wa kinkansu ana okosa ne yare enti o sa ne yare wie na o si ye mbobo akola ne mbobo su no ohia eja ne na enti me ne meyere ye wotwufu anyira ase ne nkwalai ana ye kota me ba ne chine ye obo nesu enti ye bo nesu wie no ana ye meba ye krom enti ye krom ma ye ba ye metu ho minim ana ma me sofu me ba no ko asole ni bi enti ho no ofre ejamba cho baba ne friend sen friend eduwa wa wuni ma yembobo din ne afanya identification no se de be hu se we asem ne yeka etu baba eduwa wona kwa asori ni bi na oba ben so na yare ya eduwa na yare ye okoye nukunje ne ko ede ne kwa asori ni nti okoduo na obeda ne asori ba sanete okay nti enchire mu yi to oda ne asori ba sofo ne hwe ne yade wiye no ene o sa bo ne su okay ejama ne so ma yente wasem ni yi pa suye no ane ye de yesra kwan ane ye ba yi krom one month abamti mo ho na me ba ne frɛ me bedu afrem se ma me sofo ne se opem number na mu se opem number de ayedai o so obeso ni mi di nkomo na me se ne eduwa me de ne to me sister she friend eduwa na me se ne eduwa anya fama na se wo anyame ya adum to kwa asole bi di fama no o na maame no efre me se papa me pese me aya na me ye sofo nti me ni me kun aya na ye boa nkwala ni bi no mu ko bi police ana immigration ana se fire service ana soldier enti sibia omudi me baduwa atna no wa pena sem tu obeso oboa me nkwala no na me se ende eduwa ka che ne se ende me danase ahona maame ne frem se ende 96.3 nuku se ohia me ne me nkwala no na se ye ba omumfa omu school set ene omu Ghana card ene omu birth set yenye ni photocopy na omu fa omu picture nka ho ampa ana me do praso na me yes me ma omu yes anyo ma ni nyina yade ko ene no se o asase no omu beto forms the forms no nipa ba ku bia ye 3 million nti nkwala mienu no oje 6 million ana me si me discount man no se na be shase nti ska me de ko na 40 million na me de ma me ba ni so won kan nti o kan ni ya de share machof ma me ne sa no so de share ni ku ni nsa nti o de share ni nsa no o boss no se aso na o de bedi hu dwuma nti akwala ba ku bia no
100 million nti nkwala mienu no 200 na me di 40 million ma no endi bosumi ne papa ne sa frɛ me oni maame no nuku na yere no papa sofo no okay me momodi a se papa na oso obaboa enkwala no ohia sika ana me se na sika ya me di amawa me toto me nsa ayi so onya abotre kakra so ohia ana me ma me yere ekọ senis 60 million ma papa no ntino ho no metua 100 million and 1 week ana wo frɛ me na me se papa nya abotre enti obisika na da me nkyɛn 50 million ana me de kɔ sen papa no saa biem ntino metua 150 kakra no 2 weeks na papa na saa frɛ me hosi yam face kan me say papa se be ya manka mayam fan kwala ni wie ya fan kwala ni wie a na ka metua balance no oso o muso o muhia na me sa di 50 million is a source me de ko sane no na ko ye 2 million 200 million and 200 million no na na do time papa no ya friend na omguso kwala ni enchento ombobo omo kwala no omguso papa ade na oyamsa yo ya me honjo me ni misika saa o na saja na na do time dia ene be 2024 ni mu ana 23 ni mu enti ya yiwe no sa frɛ me sɛ sesia no omo a na na do time no ya fam no amafoforo bayi no waji wo mu nyina enti menya abotre no oguso a saa 2024 obedi ho dwuma aya no wa frɛ me say na mse papa na wo frɛ me ayeyi ana enkwala ne mra oso onya abotre minya abotre 24 abetwem 25 abetwem 26 papa na ada na oyam sa me so say sia no me obisika na bada no mabe fie mabe pension say de mi di kra yam de me yafo na wo mwa me aja yafo de na ye o maame me bubugu form mfie miensa ne fa wọ́n sẹ́ o ti wo se ni ye hu me a me ti studio mi nim de ha o papa yi be oka wom na mi tu ska say me pe me man da achi nti e man ye nti because o to ho a wo maya na be hwe o me man da achi nti papa yi temia no na se papa se sia de o ye me hu se wo da me be manso da me ni so ata da me me ti ase o de fa kwala so mtumi ngom kobie enti fam sika mame o de na o china me hwa mtumi o se akachem se enkohwe sofo ne kansa na yire no nuku no se enkohwe anti oba ne na ye sofo okay nti enkohwe ti sofo papa se enkohwe na me se eja enkohwe a nyame be kama me enti obi kyerem se kame fa nko yeah mateja na amampofo aba no say sofo they do connection now goro sofo ose sofo ye goro eja nisu a woti nyina no mete wase pa se obi a nka okọ pension a wokọ mabampo de edu so a sese nka wo be ye ene se nkaja wo benya kombifu bi atete awe ya twi makona sadin papa bi guso ni achi abomu papa bi sisi ameda kra mesi kra no aka sisi ameda mesi aka 20,000 kebetimi bibi kakra wodan ni mu aka eja na ofra wo kan se opese oboa wo ma no ubi se akire hu se sofo ne yire maame sofo ne kunu wo matimi aboa wo bi pen ana ono ana se wo aboa bi pen ba wo ade wonfo wani ehu ni pa waboa no me mfa mani hu obia woni meja eba no connections se ya ebi wo hono ma etese chacha wotimi to bi emani di ebi so wo auto ani edu etie bia connection de wo mo wo but momo time no e na ebia ne makoye bisi basa but maame sofo ni ukunu nkeye kasa sika mu sha se etua ne nkakra kra nke be ko na atimi ka kire eja se enko ba bia emu oya obi a ode ne ka kire ne se enko ba bia emu oya wo se D4 cancer sofo D4 cancer sofo e die bebre na wo Ghana ha de ya kana semi eje wo din ye frɛ ne sɛn mom de maame me ka sɛ
minim ni din a me ba no kra mfa oba pa wonim ni din me ba sakase mame wonim ni din pacho da bema pacho wonim ni din difo nkansan sofo na waje mo papa sika no ben we no wonim ni din ofa wonim sofo ni din no say ni din de ben we no say ni din de nana kwatin Edward o say ofa me mente hwe o me amete akra no mente hwe oba ade na obo wani se wonya din ne bo kase edin na mo na Dauda no say Edward o say din na eden Dauda na wunim se na kwatin Dauda bi wona mbisa wa so wunim se sof ma me ni bom ni din na we se sof omumienu na mode omo aba wo papa sika wakotu anya oya eti se din bi wo tirima din ti na pesa wakata din ne so din ti a na me ni se sof ma me ni bom ni din na oh ante wo papa ka sei ode sof ma me eni ni kunu wo papa sika ne modu e bia wo na wunhunu sika ne modu pa wo se sof ni din de sei so sof ma me ni kunu ne de sei ase ode nana kwatin Edward nana kwatin Edward won so se kwatin de Dauda tese de eni emfa Mami eja papa no ni yere no mu yakofifo o se odi na na kwaten enso me kwatani skani nyina na me yere kwatani no odi dia me ba edi ya me ba ibo no edin be na eba o mobile money ni so wan ko se edin be na eba mobile money ni so mpepe di Dauda no Dauda den me pe fule mo odi Dauda kwaten Dauda kwaten kuro ben so awo chechi o akinkansu okay wo so for maame ne so number ame wo maame ne number producer beje maame ne number mon check maame na nkasa so din maame no mi ma frɛ de mi nkwala no ma nyina frɛ no onfa wodi me pese mi hu so for maame din because obi a eja wo ba yare akotena ne nkyɛn wo ba ne di san wo ne nkyɛn o me ba ni odi afe kra ne wo ba ko di afe e wo so for maame nkyɛn de woni ma ne se difo nkansa so for maame wonim so for maame din 6.3 and me cry no mom de nyam se oba na o course of maame ne nkyɛn me ba no me friend say on fa maame ne din maame me ba no say saa na o friend wo na me say o friend say so for maame na me say edu na de ade na o person wo de ti edu wa we onu kunu wo on enam so a sese mu hu so for maame de na edu wa so ya fa se mi hu ana me ka chen say edu sesi na mo so na ma me hu maame no me ba no nti me mpesa me ma ya hawo nti eni nti na me ye ni enti ka kire papa ne maame ne se me ji misika me no fa no ma ne maame a ndi di ne maame a afedi a me ka me ba ne se obaji ama na me se edu a de wo ye no wo ya ha me no to o kire bi no metumi aboa wo de wo ye me nti metumi aboa wo edu a efi 2023 be pem na mo frɛ sofo maame nto so maame na mimisa no se connection na wo ye no wo hye process bi aseja oma ne be fill forms bi o maame ne kwala ne koi ana papa ne se forms ne de omama afele wo ho teacher say oma amfa bibi ama oma amfele na wo gi information ya twerɛ ye din ni ye date of birth ni ye telephone number ni ye paper so man eno ano no oma amfa bibi an ka se bi a passport picture na se na wo de na wo kopɛ na me kopɛ fire service na wo bra nso immigration eti fire service and immigration na so obetua ebeye ye se so ya amfa kwara no kra na obetua msika ma me na msu yo mate na fe de akwanya ode me afa so no ndi sesi a no me ho kire me maame no so a ode me koji ni sika no o tata wo man ne se o mo ye den sesi a no eba cho omo de omo ho adodom oba wo ye den sese wo ye galamsey wa wura mena mutu ana se wo ye horo omo wanim wo wanim ani so fe wo na brown so ono si the same sese mu nyina galamsey ase na makwehwe asemo timbacho producer so for ma mpeke ma mi entum eja wo se kro ni din de sen akenkensu e wo fine region ben oho se ebeye eastern ehwa fosu side honom nti so for ma aba so for papa yo hello eja good morning Good morning, mama. Pacha pombo ko de Nyame adom.
Midi ni maame frem poma na aha Lawson TV pani bi ne ma abaha ewo kumase a odi asem bi aba beto manim na mepese wono ankasa de ohia no odi to wanim miwi ameba wo nchen eja papa abaso papa kwaten nana kwaten mesro ohiri bani misika na umma mitua wanfa me nkwala no enne mejimade nyina kabia mabobia no mejimade nyansa no mefiri hako wosi ankɔhwe nti anam dia baha enti mesraw mejim sika awa hasana wakɔ we mi pacho bi anim wo fam sika mame a me firi hankɔ mate eja kwaten pacho wote ohene ba me pacho mate ho me pacho ni mo ohene ba ni sika bedi wo na kwa mame me akelina no so pen ba awo police ni fire okay dia sam na opeso ka me ka jo se me pe me eja ma ntie ni nchire mu no me wi amema wabam why eja kwaten mi tie o me di nanim ekoye oni mi di hu komoda bia me tu hu anamo anano me da no ka kire me se o ma ne ma ne nye biem enti oji ni sika na so aka mate okuada no me kwa akra me no ka se me kwa akra abnada no 96.3 enti me fra ofra mi a se ko beto bas no me di nkomo no o kana se mi anu akate no enti mi gusu am je sika enti no ba me ka kire ne se sabi mi ti fa ne sika ni fa sika ni kwa yakopɛ bi sham because ade na ekoyo so unye bi magi sika na ma na ye process me ka se mi follow mo de na ebeche me pa bo sia na nyame pa du end no ma twe ne sika na ma no eja kwaten ti we sure say wone ohene ba eka semi boko sei na wadu e wo ba ha last week pani wo hwa wanya yare eda ho no mo twe wom from fosu no wa nti wo kan boko sei no anti ase so bebre busa no ne papa ba ko no ka ho no ana me ka tell say ukura me pacho oboa okachem say nkwahwe na oni de yediru ko baabi anyeye nam so mate nti aja kwaten de okay wo ka kire ne say enko baabi a me ka say enko baabi a okachere me say obama police fa ba be che me 96. ba de wo se me kwaya ma wo so onya bia mu di a wo so sika no kwaje wa de ede ma mi no ka say enko baabi a me say enko baabi a ka me nya se me kwaje ni sika ma no ma to tie me ye eja mi tie o wona me ka say me ne da no ana me ka kire ne say ukuya na me ko ho ni bedu ya na me nyam se ka no kore askara ko di ho awie kasi mi don process asia e be ya me ne papa na ncham manso sabe mi kimfa ne sika ni ana na papa me ne ka say no papa me ka say onya wotre mi koko bia loke 96. du ande no ni sika na e ka bia bo fa nka ho metua ma no aso me ne ka oba busa say me boa me okan no me ka chense me menji ntum me nim obia wo nkra wo wa na oji sika no enti sika no wo kokoo me nim so wo kokoo ebia no me anka so ukoko aloko me se me jimi sika ye se sia ye da me ka se sia me de medi kra ya me den maba anko de me do ba de me jimi sika mami eja mba che mi tie o me da na se pass wo kasa e ya de na se me nkoye ma wo ade nyam se ka ko ache ana wo so wo jisika me ka sika me ntwa ma wo sabi enkuta me nsam me ni se sabi se papa ro yale fo mitimi ni sika me sera no abufo na aba ne ba wo ya ho ne tie me pese ma so beto me ni mienu ntam me pese ma so beto me ni mienu ntam ni sika no me sera na da wo ma abufo nkofa du end me twen sika na ma no wo dia so se abaka ka ho a ofa ka no nka ho me twen sika na ma no eja de okay o se June ending wabeka em se one wo nko a edi nkomo no na eye kokoam adansefo ni ho so what you say by we de wabeka na wiase amansan nyina radio TV social media obia tese sofo maami kunu abehye boss June ending obetua osika no 20,000 no e de amount so wo hwe no aboka bia wa akira sesen eja be ma me fa chiri sika na 20,000 ay 150 mpacho obua nti me fra me yere no me fra me yere aja me fa tanya betre o radio so betre fe no he so kenya ya me so asemo a bakubia 7,500 what na that we come to buy the same thing guys me papa no 7,500 eja me pacho so papa sofo sika no otua no physical cash and say mobile money me pacho sika no otua no kakra
Because no ka o twe kakra. Enti mpacho nchiche mu no tuatua ne sensen ma yenye calculation no wa ha mathematics elder we the calculate ma me odi kan tua asen ekwa ni mo tua asen ne yensesen hwe. O de 4000 e bae. Pacho tie mi. Mi tie pa yensesen 4000 bae no. A kire o de 5000 e bae. Na ye 9000. E wo mu a ono betua 3000. 1002. A kire ono de 3000 e den e bae. Mate osi ebi wo ho a we yen mobile money eja se osi ebi wo ho ye mobile money ni nyina ye mobile money okay 4000 nkwa na physical matinti mobile money no eja meba se we yen mobile money a papa sofo we ni de ye trace mobile money statement enye den kra enti se wage atum se wono ankasa the physical cash 4000 ebrel. All right. Into your very physical cash 4000 no. Na yakwa MTN, na yakwa akwaji mobile money statement. Na yahwe sika wa send ya mani akeka bom na June ending no. Mia mejina mapacha na yate ase. Na June ending. Every 2023 bepem na kura wetimi atwen. June May echinechi yao na ending June ending ntime yente ase. Why? Mame, papa no mehu se oyokohwini. Dabi nyabotre. Nyabotre say no aba bedi ha eti ye ya ba matiefo ya dansefo ahwefo ya dansefo yenso ye ya dansefo ye man benefit of the doubt na June ending no yenhwe nkosi ho why maame mpacho ma waka matena papa no wohu me hwenem enye hwe yentwa so na June ending no enti eja sofo papa ye bekwa akoye calculation no ne ya hwe statement no ye no beto aso wachiri ho why menso me dase papa nti eja ma yemfa nkonkon ho na yenkoye statement no mobile money de no se 4000 edi kan aba ene de physical wogitum se de aka nyina no send ko no an phone so pacha matinti ebe statement no me kura send 60 million okay me no makra om ha matinti eja ye behwe ne aye sa calculation no why nti mo am frefre send messages complaining about papa sofo no case we ne de aba papa we eja asesen wo so woden complain complain kagwade nye one eja ne nam amenna nam na menso ojeme de sa eno obegina afidie no so wanka mimi ni so papa yi mani bi kura ne wo menna memo heman enti papa sofo age won so de 75 so oye den na ma kagwade ni mo on so oye me ban de oye won so ba connection ai se mo fra papa sofo nyina so na so e fra osen medical nimo kofi nimo waje 7000 say won so obeye wo ba connection no de na ekwen on so immigration mo fra papa sofo e wo ba mi nim say o kan jama yi hu nti na ma mi san kwan so ya asemo mo fra papa sofo nto so na eja ni mo so de ne de ata so na messages any calls are enama chire no I see order de hen so number busy papa sofo eja ni mo enso de ne de aba beta so nti ma my phone nye stable na yentime ne won kasa calls are efi kuro ne so ba messages ne nsemo no me de abeto manim na meka wa won so wo case about him wo ne ho asem bi wabu afaso bia no won so betimi aba eja ba last week ton enu ne so da baba sign na edu ne so etu so betimi aba but ebi ni say eja ni mo still number busy ebi ni say eja ni mo enso de ne dia eja ni mo de no so ye den na we are that for men na wo edwuma anti omobi first work we no na ayo Mate, papa sofo aba. Papa sofo. Hello, Eja. Papa, mama mi tie. We de kafra na yegusu a me ne wone opani o hene ba de asiya na Eja ni mo nso so de ne de abeto so Eja ni mo nso wa ha. O se ne 7000 aba abedu wo. Say 7500 abedu wo so de ne ba kwa immigration ono so ni mo no. Me pa cho the same thing. Me kwa kasa se yafa dwuma dwuma sika nyina ma wo mo. Enti Eja ni mo de ne so June. Me pa cho asa me je. Me no makasa no pa yo. Enti mi pa cho papa sofo. Eja ni mo de no so ugi tum say 7005. 7500. Okay. Some do mu mienu nyina bia. Me pa cho mate.
eti sese June ye gisika mienu matepa agya mo pacho se wate papa so for so so ka June for ne ho nti obetua ma wo why ene ne kasa o mu na ya we matepa nti agya ye da se na papa so for ma menka bibi ansa na wafiri ahoma ne so messages ene calls a eba me so no ba me de aba manim na meka se bibi sa de a ene ya na wam wani ada ho ne ba bi because omo efrefre ne dɔɔso because what's my head then for sending messages say unu omo wo sa contract ye bi I will find him mama I don't know do omo church want me wi a me no be kasa wa akire na ya hwe yanim why me da say oda bra cases ne mo man friend poma ma memra case mu e wa ni bre so pa no kre ye ba ko pe e na pempen su yesini pen e kwan a sofo yi ye sofo ma me ni kunu ede ohene ba akwasi ene ne mafa so yi no kura ne se etiamra bibia da nchen no enka asofo dwuma ho yenka no kura nkyere won sa wu di sofo a no ahweso adi sofo sa ne ma etete sei wo de bebeka wa sofo die ho a na ho aba asam se wo ya amana ye wadwuma wo na wo fa nipa ekọ fire service and immigration sofo awon se duru baabi na moye niema ete sa manipa kwan ma ne kaseti asofu dwuma amanipa kwan ma ne kaseti anyam dwuma wen nya nia esesa wo ye na wa ye na on ze ma from aye kan nyina no eduru baabi nipa wo yere wonsama na ebumo we de asofo agogo no hosofo o de agogo ne ho no agogo ne wonti ama asem no asade ne kan benso yanka nkire no nya wo ye ne nya papa ya yarefo ne mma enkwada egu garamse yase wo amoam de wo mani ato so mfie miensa sa oba me afa na fire service wo de ne be ko immigration papa ikro be kofi ni mo aja kofi ni mo eno so waje ne 7500 na je sa momo te wadwuma ne abraba mo bo e wo hono no he ma wenya wo last sa waje obi sika afama no papa sofo anya sa yeso mu a ba bia mrade wo be fa no wo be no hu sa fa yesu cross so ono na ne be nanti elder calls ne messages are eba no yesu ban e bia sofo wo say friend say dawuda kwatin ha dwene enti wase June end na me mom na asa na wa ma me nanso man frefo ma wa kanti say ye fa no sane ya wa ka no na June ending what is gane ba so wa fa ma so okoko wo ho egu apa so eno no so odi di agina mu enti say June end na ya chairman ni skana ba na wade bawie dia na kyesa aboa ama asomdua ba na sofo ne sofo maame connection die efa ho ben ehi na wo protocol sofo a eja wo dina pulpit so ebom pa ye preach eye deliverance na won keka ya wo die connection ana say connection for heaven wa pesa wo call so ahimemu no eho connection na oji anase asase we connection na sofo oji sofo dia wo the connection ewo protocol ewo immigration ni eho kekaye security service bata wo sofo dwuma no ayeden na elder kan eno ana papa kan so we wadwen so do hu be bata sa nyama we a ebeku enimase ebema nkofo be sewudi ye papa ena ode ne di aba ena obi nso aka se wasanso agini sika we amanfo ofrefre ye do picture too so amanfo ofrefre said juma udi anu na mimi problem ni se sofo die sofo ni sofo maame protocol security service fam adwuma ho sen like sofo no efa ho sen nyankopon se be preach maye wan kasi be ye protocol maye ena menimpanyi bi wa ha menimpanyi bi wa na Ghana nso de ya ye genuine na eja wan ho hwe oba na se bema from head to toe say yes we die okọ security service a ebeboa no na so esa connection yi any protocol ne won kekaye nti no obi entimi mfa ne ho enwa security service utimi hu obi pa oye immigration oye sojeni oye police ni pa utimi bi sound say
why am I qualified? Like, am I not qualified for that position? Because the people are wait, hey, people are say, wait here. Next me. We are say, Charlie, wait here. On bell baby and to kwenye si Ghana have cried ye obejane. Na no move. Sometimes no, aya protocol no, higher. Papa. We are what you know, or whom you know. Ya questions akọ join cadet, join cadet so ye nyina e adwen say ye be security service mu a na afi de na akoba ne say e na protocol ne ho nkekan. Nti enye den na eja ye nti esika ni. Enye den e na ye nti esika ni. Nti sofo no ene ne sofo maame no yesre mo fe sika no mo se na mo ahye say June no ye be guso afle mo June no beba no no matter papa sika di amano because of muhunti no ne mani nye adwuma galamsey site no mo wo risky job no mo ye ade no ntimi nya ka se catch am se wuntimi nye me gonkoju obi sika obi hard earned money na waji na wodi wenum soko so for die minim se so for die ogina pop su preach ma yen eja ye pese ye sakira no wo be convince ye na eja ya sesa na ya banyame mu na so for die security service ebe wedwuma ho ebe nsofudie na wudi na ebe ho yefa nti on hwe no face ka no mo na isu ya be pie mu ayi die ebe make sure say papa no ne nsa ka ni sika because isi ane papa no wa bere wa ye bia anyeyi nti sisi ano atifi nani so we man the back security service atifi nani so ye mu beble sa de na atifi ye ni so because of protocol e na mekwa ma obi ati misika pa de nka me besua hairdressing me besua de wi aye ye pamatare eja sa ska na me be ma me ko to meeting sa wo ho no man ka menya so fa so. But sometimes we are willing to enter in that, but we don't get the chance. And I go for any yesika small months no. Omo ye fake. Nti yen first story we ntu yen ho fo. Unya ye wadwin so person o security service no be tia na sika say oh minimum bi wo ho. Metimi aboa o. Madam, faculty utinsa. Se carpenter na person o ya faculty utinsa. Scanner of the man, faculty utinsa because sa scanner of the man no emebio. Nti ya papa sambe piem wo fide mu ase ya me ma ne ha ne anka ahiegu we dey plans na ahiegu victory ni na ahiegu nkola no omoda yesu ni ahiegu bibia ahiegu si a omo dream no akọ galamsey dream nti mu first story we enti mu fe wusi ha e na meji mu ebesi na make house ha egusa emergency Ghana TV social network so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase catch mami esi anything any meeting e be san so edi nhemu e wa ha bio egusa makram